Kamiti ya amemba 12 iria iriga kwamurwo ni mbunge ya Senate gwetha uiguithanio iguru ria mutaratara wa gatatu wa ugayania wa mbeca cia thirikari cia kaunti uria uremete masenita maita kenda nirikitie kuneana riboti yayo kuri speaker wa Senate niguo etie giikaro gia kumicirira. Na Akenya magithie na mbere gweterera riria Senate iguikara rita ria 10 kwaririria uhoro ucio. Atongoria kuma kaunti ya Nyeri hamwe nao Minister wa ugima wa mwiri Mutahi Kagwe, Senator wa kaunti yo Ephraim Maina na mubunge wa Kieni Kanini Kega maugite ndugamano ino yukite kuhingura andu maitho. Na tugite mbeca riu gucoka kugayo na wingi wa andu no ti tondu kundu ni kwambuthanga gukaheagwo mbia tuli hamwe no mwende no gamerere hau iyo ndio msimamo wangu. Mundu ucio raturaga atwiraga ni murata bitu no riria kurakinyire kugayo mbeca aigwa iguka Nyeri cia kuhecia na basari na guthondeka maternity citu na guthondeka kuria kugia andu aitu mangiguneka araregana na ithue na arauga tutikaheo mbeca. Ucio ni murata bitu. Agikorwo mutiretikira mbeca ciuka guku gwitu ri ona inyu mutiganoka gutwira maundu macio mage. Na to guku kwage magucanio ino irararaka atongoria. Yeyote mwenye anaweza pinga pesa zikuje Kakamega County kichwa yake si mzuri. Tufuate numbers. Wanuia sisi ni wengi. Ministry ya kigina ikoretwo ikiuga ati thirikari cia kaunti ni ciitikiritio kuhuthira gicunji kia 50 hari igana kia mbeca ta iria mahetwo mwaka muthiru niguo guthaitira motungata ma kaunti hindi ino kwina ngucanio ino ya Senate. Ministry yo ikinyitwo baru ni kamiti ino ya Senate. Vote on account gives you access to 50% of your last year's allocation. Lakini ilisema hiyo 50% mpaka iwe approved na National Assembly. Na National Assembly wako likizo. Wajarudi kuapprove hiyo pesa iende kwa county. Kwa hivyo ningeomba wale ambao wanaongea haya mambo waongee ukweli wa haya mambo. Riu maitho mothe merekeirio speaker wa Senate Ken Lusaka etie giikaro namba 10 niguo Akenya mamenye mendekithia ma kamiti yo ya maseneta 12 na kana hihi ni gukugia na ndogo njeru iria yonanagia uiguithanio. Tupitishiani hiyo formula na ikipitishwa kule inakuja kwangu. Mimi itaipitisha within 1 week. President atakuwa ameitia sahihi. Haduini Hainoro TV jitagwo Harun Njoroge wa Maina.